Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whaatalo fo ilu tātu o tenu. Usi mai alau whaafofonga o le tautua o le nei o so fou. O le fono po le pāle mene le asongo fua o le nei vai aso e whaaua wai o na tala noaina le tala whaapopo le tupe mua mua. Na amatai o na tali le malo li te mai ta i pāle mia me min stala na kāpeneta. Pe tai o le mai au sao noanga whaalaua i tele sui whaipule le tala whaapopo. O le mawai ma le awano o le whaipule o le tu malo whaleata numele tolu. O se tasi o sui usufono o le komiti o tupe le pāle mene. E sao noa whaalaua i tele ai le tala whaapopo mua mua o le tupe. O mafua le tūlanga o no le whaai unga le whonga whatalai. Na to mua i ngā lue ngā le whono au whaitu la whono. O ia wha malo lo le tu mauai le sui whaipule mai te warumanga le whono usua le tunu o mo le lua sifuru whain tū la. Ina ua pasia le pāne mene, le la whono whaatua le minstau le tā ngā luenga o whaso o ta inga. Ma wha matalanga teknolosi o le minstau fo i leo le ofisio le whono au whaitu la whono. Le fionga to e lupe po muli nuku o ne semo. Na wha iloa le whonga whatalai. O lana wha ai ungai mafua mai le wha le mi ngā o le sui whaipule, le tō wha leala i le pule rimoni e yafi. I lana wha ai unga na ia tāu fi ai le sau noa o sui mamalu, i le li ponti o su e suenga, na wha atino le whailau tusi o le whono au au malona ofisa, i le wha le tonu le ese o kopi o tū la whono e tolu wha sino i teu teu ngā le wha vai. O wha tūlanga ai le pulenga fau o ngā luenga le wha amsinonga. Se ia iai se taimi, o na tango fia lea le pāle mene ma mawai awa noa o sui o sufono, e sau noi le li ponti. O le polkalabi li leitio i lungo le api o fōlinga o wha ingo ina o le maoto vi inga, na whai ai se whaatala noa ngā le sui whaipule, ma whesiringi ai e tusai o lea sa i ilinga, ma ia sau noa i fōi whaatatau le li ponti. O se vaenga le nei o lea tala noa ngā na whaasala lau, i se vai aso e le ingo mau atu. Ma o lea ua whaatatia i lungo le, lau a whono le tūlanga lea, e le whongtalai. E whapea mai lang tau noa le tau nā whea i mato la unga si tau noa muli. E tai o lea ua umana na whatatia e runga lau a whono. E le hoi lase mea e tau whiwhi e who mato i e tatu tau noa ina tau pulea. E tau lava ia. O le mea lava lea na tau noa tau tatu teita. E te le ma len tau noa tau lupo kalame mai nei. E leo malama lama le no i a sini nei nei. E le whaso longa o mo meo tula whono e watu parmini. O le tūla whono o me ume whaulu palemene, ka o le pili. O le pili e watu tono le pili si whaofi, o tūla whono whaofi. O malona pasia, ma saini rao malona malo, tā whai ngoro le tūla whono. O le mera le talo mai e ia, o le pili. Muna tua, o so se pili e watu tono, e ana waa mo meo suinga, amendments. O le pili, o tūla whono e tono na watu, o le mtua ano no e suinga. Amendments la fai el parmen o manole ave le pili sain ave tu la fono sain e a ele itu wina ton me o mano pasia tu la fono swing amendments ia le la wa mai nei le tu la le li pote le ta tia nei lunga le la fono mo mato fai ta wai ia le sa wale men sa no twa ta in mato e na o ma he tu la fono o mano pasia o le memo mo o le o tu la o le so engla sa fa tino o fiso al fondo e tra male fe la fiso al fondo ma lo fiso al fondo la so engla mai o le tau un o le so engla o le lava o tau tino lo fiso al fondo o le sasi o le se o fa le tono la to o como lo fiso al fondo e le o la to pa o ia le fa le tono le o ia fa maruru mai peno tan no tika lo ina mun fa la o tele le la o le poti le o mai ia o le o la to le pa o ia fa le ton ona o sasi la to ia te tono fo ia le fa te o se o le la mautino on fai o pe on tal no mai stai mo nei tu poi le me ia o stelo swinga ia ma te le vesi la matano tausanga e tausanga te nei me o la tala tel parot o le mea lena tupu na vele tu la fono saini le au malo fo i mai ele kelen kopi il fai na vele kopi e siaki lo e sinta luai ia malfaila tu sel fono le fisole le faila tu si le famsilonga ma se fo il presidente famsilonga la tu e tu la fono le famsilsin O le whaai unga al whonga whatalai le sunga papali i li o lo i pola ta e o masipa una i a whaari ai. O
O le ngai oinga ua whaia le whaipule, o soli ai tū la fono tū mau ma ua wha le mi ngā wai le parlemene po le contempt of parliament. O mol mawina no foa, i ala whasalalanga nisi tā upu tūtoa. O whaalawi loa whaalawi tere se le suis fono mo whaleata numero tonu. O manatu, o te tau ana whaiswhai unga e tau fia e toi tūrai mai, o nei tu a inga whainga. Leanga o tau mamai na ilma maru o le parlemene. O tātou tūlafon tū mau, o aia ingan whamaonia le whono awhai tūlafono whatatia. E ta iala aere whainga o le tātou ngā wenga mō wha moenga. Ne tau sia le mamalu ma le alo ia o le whono usu o le tunu. O tau toi fwoi mauna au lape, mo le puipui o le soli o tūlafon tū mau. E leo muta pēra le tūtui atu ma le whamanatu atu o le nofoa. Peitai, o au mo le mauina. E e rawa suis whono la tō te lea mana i eina le nofoa. O te toi whailo atu. E le whatanga ina on sa noa sa suis whono in taupu o lo i luma on whamsinonga. Leanga i ono whaleanga ina ai te tau. A vaenga lo a fia i am tau. E le te tau whoi ona whaien whasala launga whalau i tele e fiso tai im taupu. O tātou tau manga tua ia se ai whongtalai ma tātou whai unga sa whai. Sa vaenga o whasala launga o whasala lau whalau i tele su mamaru. Mua. O tua ia se ai whongtalai i na tā upu suis whono whapopo. O nem tā upo lo i luma o whamsinonga. E pēo nau tā ua e tapu e tātou tūlafon tū mau o na tautalangia sem tā upo lo whatari se i unga whamsinonga. O lo whanonoanga o le tua ia se o no whoa ma ua tai se i nā tuai fhoi ma na whafonga le tunu ma le langi atoa. Lua, o uman whatatia li poti o susuenga le ofisa o le whono whai tūlafono. E whati tau na tā upu na la ngā loia siri taluai. I te unga o le whawai rua o ma tūlafono whanua masuafa rua o. Sa ofo le sia manino i tono maota le nei la suvalu Januari, lua. Le mafu anga tā ua, o lo tau sa iri ese fafo nei whawita auri. Ona wa le mautonu le tunu, po fea tonu o ta oto ele sao o ia tūlafono. Pau ale o mafu anga na mai yaili poti o susuenga le maota. Peitai, o whasalalonga se, whalawai tele le susfono, o whaalo tawa ele tunu e whapea, o se ngai o inga na whaia le vaenga whaia le fast, ina ia tua ia ele HRPP. O ese le whamanga na oforsia, na mafu ayo na maili poti parmene, ese mamau whamtalang se whasalalau le susfono, o se winga whale mi ngao le ngai o inga. E fionga le whongwhitalai o le parlemene, sunga papali i li o lo i pola ta e umasipau. Na mawale amanoa le tō whale ala i le pule rimoni a iafi e whiro e manisio tu stala, ma ia fola si aiso na whinangalo e tu sai o le whaai unga a le whongwhitalai. Ona leha tau whapea no whase, tau whase tangata ma tunama pēna, ia la tatia, se tala no ina le ripoti, ona tau lole sa. Mai nai uma li poti na tala uma no tanoa tuai tala uma nai tono li poti awi lea utaliina pa maurua tuai lau fionga whakafono le se an whapea tato matau iai telo tau sama sa vile pārmene ma telo onga veo na tup ia o tile whaiatu langa kule tutasi lava lau fionga. Le sui fai pule le tu malo palo tau whale ata tolu, o ia foi o le whaile utusi o le vaenga i pui a ia te tau tangata, le tō whale ala i le pule rimoni a iafi. O se whainga whaavaya le whainga malo fau, o whiriwhia nei na te tau ave le pulenga o ngā ruenga le ati na al te mau ainga o Samoa. Le polo keti e tasi le miliona tā la, mo i tu malo whaapalota e limas futasi. E peo na si le fia o le whaatula i mai o lea whainga whaavaya. O se tasi o na matau na whina waile vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Na tele iei fasili ma manatu whaali o sui fai pule o le tua ngai. A o soa lau pule ma whaataranoa le tala au tu mo le tupe le whainga malo fo ya se temo le tausanga o mapae. E iei fo i masui o sufono na lato le tali tonuina. Ai mai se na o le lua se la wafe ta la wa amatai. Ai le o le miliona. O le tali le malo le tala whaatau wha o popo mo le tupe. Na pa iei se vaenga o le finangalo le tamai tai pāle mia le fuafuanga le nei.
Ona o ia o loo avea ma swimming town tanga luenga o tina ma tama tai. O loo wa ia lea fua fuanga tau tamau a inga le whainga malo. E mafua ona o loo to e sea ma lea tunu o le means town lea mtanga luenga. Sa upu la o fionga i le whangfitalai. Ona o leo te swimming star i le mtanga luenga o tina ma tama tai. Ona o loo to e sea le fionga i le mean star. I le tātou poloke ti lava leo le miliona tāla. O te whaftai atu i le fionga i le sui taitai o le ituangai. Lau atu rai mai malana pepa e whamala malama mai ia whawhisiri sa whapenao na sa noa mai ai. Ia sui o lo fia malama pea. Ai tau ina o whape atu. Lau fionga i le whangwhitalai. O se whainga fau lea. Ma o le tau amata. Manino le folesanga al minister il tatou talo le tupe au tu pa pe fo ile lang sua la fionga il minister au tupe o se tau mafainga lea e te tala atu itua le te mawainga e nga osi ai ele tunu iati na ese ia so tatou manuia o se fainga fo o le lua se la wafe o le lua se la wafe o no tu u le taimi o le tatou tala o le tupe e ta penai le anu fale e ta lia ai le momoli atu o le poloketi o le fsoswani i o tatou tu malo ma e o le nganga lava i o le tatou whainga malo e tau la mua tatou nei sui o i tu malo mai fo inisi o lo lango i tonu o tatou i tu malo a ia tau lau o le whamoimoe. Ina ia ofi mai foi tangata e le masania o na whai se latou sao i le whatupu ina o le tamau aina o le manuia o le tatou tunu. O ai e tatou te tua iai. Tatou te tua i o tatou tangata. Mai te tau ana tatou tu watu i o tatou tangata. Ia mea whainga ruena. E mawhai fo i ona ngosi mai ai i latou. Ia latou fo i pito la au. Ia leo whainga ruenga al malo. Ia fo i lo latou sao. Ia fo i lo latou tiu te mo lo latou mtawhi oi. Ao lea tunu. Lau tele. O lesi apa noa lea. Tatou te tapu e mai ai. Tā leni. O loo iai tua i o tatou nuu. O tatou tu malo. E tatou te whau ai. So tatou te mau ainga. O se tatou manuia. E te mai te pālimia le fionga fia me Naomi Mataafa. I se vaenga o lana folasanga amante le pālimene. Ina wa amata tali le malo e wha malama lama. Le tala wha popo o le tupe mua. Wa ave whauntuanga matu alalo le tektai o le tuangai i le pālimia ma le whainga malo. Ina wa sao noa i le tala wha popo mua le tupe. Ai o lana sao noanga ina wa awa iantu le toe tau wau fiai o le pālimene le tuanai o se vā yaso. O to e sea mafonu tanga o na ngase na fiai. E le I alo le tu sao na whauntuanga le toe sida le malo le mata upu le vaale le fitu tolu fitu valu se lau. Le ua iei le whaai unga le malo e taofi ma toe whaafo I le vaale le o ne le ngata o I tūtau tupe ai o le saunga le mu mo le whaimalangai o pa sese. O nisi o la fonga le tai o le tuangai le sunga tui le palupe soli ai se le media le ngaui. Na ia whauntuai na I le fonga fitalai e tuulo na lima tu tangata I ana whaai unga I sui whaipula le tuangai. Ma lona tua I o le minstao ngā luenga te tele o se tangata kuruku. Na whaatuai ni lafo se lua I minstao le kāpenata. Ina ia abe sea ia la fonga ma wha maunga le pāle mene. Na pāsia ia lafo ma solo ia ia la fonga ma wha maunga a le fono au whaitu la fono. O lo tānia le tunu le teime se talai le au nanga le soifua malolo ina e mawai le tui pui wha au popo le wha mai COVID-19 furuiva. I la tau o mai atu ia lua. O lo te talifo I le atunu po le ase teime le a whaatino ai ni suenga po test mo tangata lau tele I lo ai po tu mau peo na malu puia mai le ono a fia ili siamo le wha mai. O le fina ngalo wha lau I tele mai le te tai o le malo I le whilo inga matu sitala le wha ungo le vai aso na te nei. Na ia wha ilo ai o se teime o tāla whianga iai. O na whaatino leo le tui wha popo le booster. O ia wha ilo fo I o lo tāria nei se whasoa swani o le malo seina. E au mai ei vaenga wha fo mai e whai aisu enga o tangata te tasi.
o na whaatino lo leo le suenga o tangata tele. O le tali le minista o whaatoanga ma whainga whaiva, le whaala tonga le este tausi ma le no whanga suenga whaasaya nisi. I le tala wha o popo le tūpena whaalia le sunga la auli le wa tea polata i wao Fosi Schmidt, wa ave nei le whaantuanga i le pūlenga le no whanga mo suenga whaasaya nisi. E sila i se whainga, e mawhai ei o na whaatino e le no whanga, suenga atiri o le whaamai COVID-19 furmaleiva, ina ia whaasau ina i le teimi mai le tau ave atu i New Zealand mo le whai o sa i le linga atili, mo se whaamau ninga o se tangata ua fia. Na whaalau ilo ia se temo le tausanga umawai le fiso o ta inga e whaonga ai telefoni wha avea i le pūlenga o tangata Tala Fou le Tracer app. Ai o le tua na i o le wha maasina e na o le wha afe mo na tupu tangata whai telefoni i le tātu usunu ua le stala ma whaonga aina. O le fiso o ta inga, o se tau mawhainga whai whaatasi ma company telefoni wha avea i mele mtanga alwenga le soifua malolo ina, e su e masa ili tangata na latalanta pe whailoa i atu foi, ma se tasi wa fia le siama o le COVID-19 furuima. O le whaamawina o le tolu sifuru o tangata wa fia le siama le toa lua sifuru lima o le pasese mai Brisbane i Australia, a e toa lima tausi soifua, o toe ave i nei le tu alalo o le komiti o le Tracer app i lo tātu o tanu, e le sitala alata u telefoni ni e mawhai, o na whaafai ngofi ai le sa ili o nisi e maua le whaamai, pe a whai e mama mai whafo le siama o le COVID-19 sifuru iwa i lo tātu o tanu. Whaalia le li fomai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, o ia o se sui o le komiti mo lef so ta inga tau telefoni wha aveai. Ua malu pui a wha amtalanga umo tangata teito tasi, e le mawhai o na wha iloa ina lo tele. Kusai ma le whaasiri le kulanga o le lukanga wenga e ma kouti ma vayanga surveillance. O la ua saingi ala ko confidentiality agreements i kulanga i o le marupui o whamamongo o kamakama asiasi. Le ulanga le sa e ya mea e liki dia o ulanga nga lu famarusia la fa i le a hua ti me se la fa i va nga i nga fama le ka ngoma la me le contact tracing le ulanga ma pupui o information o ke le foi a ma ko nga le u nga ma ka fa i la causa nga fa so me le ni causa le agua ma ka ma ko dinga i swafa o a makauka o kouto o le iskuala le o kauwhai e marupupuia i a information kulanga. I le whafisiri ko la peo ngasiringia le kulanga o le slow uptake. Inga o launch le kako o app i a September last year. A makailofo inga whafi kako brochure. And it was it's a requirement mo kasi se umalanga i hoko kongo quarantine. Ave brochures, look at downloading an app. Before they leave the quarantine site, look at downloading an app as a requirement. Como quarantine in the buying. Yama mako famalusia ko e pulanga kako pasise ya fa mai mai ya to pai no mai ale lo chino kako yo ke loro ke le ko isi pai mo mena ngai o ma photo pai mai de quarantine. Ya pat ke le pat le kuwa ya wai le se pule le pasise ta ke ama quarantine. Ya pe ke ama quarantine ko te lit. Ya pe ko sui le ke fon yo me la ai le benka ko loa pato la famalusia ka ngawenga ia pasisi umai ko quarantine upload app le sunga le Fou mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson o le whaongai no le Tracer app e le whaongai nai data o whaatau e mawai fiso ta inga tau interneti mo telefoni fe ape ai. Wheroa ia tai au, soifua.